যতনनो दिबर गाहाम তিনি गोबां सालनि यागुलो लाइव मा फाइक्या ताममाले आं 31 तारिख सिबि कोरोना भाइरास कोविड-19 पॉजिटिव नि बागै होम आइसोलेशन तंजाक 13 तारिख जरा मा तंनाय ए शरीरगो किसा लुमतुटुक सातुटुक उइ तंगो के सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप नुका जे चिनी त्रिपुरा हास्तिनी दुईटा गभर्नमेंट लैंग्वेज ककबरक ते बांग्ला फिर जों सोशल मीडिया नुगै साइमानखा जे कैसा CBSE नि क्लास 3 नि बयो सोशल स्टडी सब्जेक्ट को नुखा जे त्रिपुरानी लैंग्वेज सिंकै बांग्ला बाय चाकमा हिनी जे रिजाक तंमानी अब बेलेखेनो खा खामानी हेकेबा बेलेखेनो वाना माइसिंसा इंखा अब नुकमानी लगिनो आं मिया पुइला त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि डायरेक्टर प्रेसिडेंट नो फुन खलाई सिंखा जे तामनि बागै ओ सोशल स्टडीज बयो CBSE नि क्लास 3 नि जे बयो सिजाक तंमानी तामनि बागै आजागा त्रिपुरानि लैंग्वेज सिंकै बांग्ला बाय चाकमा काहिनी आं बनो सोंमानी यागुलो बनाई नायखा अब त्रिपुरा गवर्नमेंट नि कुनु बयया अब उनके सेंट्रल CBSE नि प्राइवेट स्कूल नि क्लास 3 नि सोशल स्टडी नि बयसे गावनि आबुनि बागै बिनि थानि एक्टियार करै जे आबुनि एगेंस्ट एक्शन नानानि ओंखाय आबु टोटली बिनि एक्टियार नि बिनि क्षमतानि बायरे आबुनि यागुलोनो आं लगिनो त्रिपुरा गवर्नमेंट नि ICAT डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर नो कल खालायखा बनो कल खालायसिंखा तामनि बागै अमहाय त्रिपुरा नि लैंग्वेज बांग्ला बाय चाकमा हिनी सिजाक ओंखाय बबो साइमिया हिनी सावो गां बनो बिनि WhatsApp रहरखा आबुनि परे बो नुखा WhatsApp के बो वाना जागै लगिनो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नो CBSE नि जे डायरेक्टर ते नायकलनाय स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जे नायकलनाय बरक बाय जॉइंट डायरेक्टर बाय बकक साका के बरक कक रिखा जे सालसा सालनैनि बिसिङनो आमो कारेक्शन खालाय रिजाकनाय हिनै साका के आं साका कारेक्शन या पूरा पब्लिशर नो ते सुइनाय रकनो पूरा बैन खालायरिना नांनाय अकनो आं बनो साखा करकसा MLA हिसाबैनो आमतिकै साना नांमानिया आमतिकै साका ओंखाय जाया हायफानो आं मा साका बैन मा खालायनाय इनका ICAT डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर साखा जे आनि थानि तो पावर करै बरनो बैन खालायनायनि आबुनि बागै जों जे हायर अथॉरिटी अब तो पूरा टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट नि बेपार इनका हाइफानो त्रिपुरा गवर्नमेंट नि स्कूल एजुकेशन जेहेतु शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट बा एजुकेशन डिपार्टमेंट नि स्कूल डिपार्टमेंट नि अथॉरिटी बाय कक साइनाय बिनि बसाका एबन बिनि जे एक्शन नाना नांमा तो कयेक दिन बिसिङनो बनाहारि खिबनाय अमहायरक ओ सुइजाक तो माने अब टोटली चेंज नाय बब कगरिखा बांग्ला बाय ककबरक नाय उनके आं आबुनि यागुलो एजुकेशन डिपार्टमेंट नि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर बाय कक साका UK चाकमा बनोबो आं WhatsApp ओ कपि रक रहर बायखा बो लगिनो सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे CBSE बोर्ड कक साका
Ike borok bo ano reply rikha ane thani WhatsApp message rok tongo bo saka bongni o je publisher te writer rokni against action najaknai okok bo ano rikha gai obose je omo haikino जों सिनि हुकुमु मुकुमुनो सिनि भाषानो जे तला खिक्लायनान बागै जे चेष्टा खालायनाय रकनो जों कुनु दिनो याकारग्लाक के अमा हायकेनो जों जत पाल मिलिलाय चिनि शुधु भाषा सिमिया चिनि भाषा कालचार जत दिक दियावनो चिनि तामो भेखात गति उइटं तामो हामयां उइटं तामो केबेमुं फाइटं abo जों नायtongo सिनि तिप्रासारकनि जे मानथाय सक्ताय जे अधिकार दंबायमानि abo जों कुन दिनो abno chikon wngnani riglak जों खाबायनो सामुखाय दङ दिनै कर'ना भाइरास पजिटिभनि बागै आं नंखर मानियानि बागै सिनि दाम सरारगो जेबाबे सिनि बुकुकजों जों तानजाखा बोसाइजों बोथारजाखा खरकसा थुरुकसाबाय आबरबो नम्बो थांगै नायमै यांगै दंखा हायफाना आं हस्पिटालाव फुन खायै खबर नाहारै दङ बर'नि अबस्थाराव बाहाय ते बर'नो बाहाय ट्रिटमेन्ट दं थाइजागै दं डक्टर रक बाय कक्साय दङ के ताबुक कक के अमनो सिनि ससियेल मिडियाआव जे तंगै दंनाय जे बिसेस खायै तिप्रासा जे मिडिया रकबो ताबुक अनेक हजाक बायखा आबन बागै बर'नो हामबाय मारियो कारण आगि लाई थांनाय सालरगो जोंनुगो जतनो निजिनि टीआरपी बारि ना बागै नेता मन्त्री ते बरक कतरनि उक्लक खायसिगमा सिमिसे नुगो पिया ताबुक निजरावो जतनो निजिनि निवानसुगै सिनि दफा निवानसुगै जतनो सामु खायलाय दङ जत ससियेल मिडिया उंथुं सिनि प्रिन्ट मिडिया उंथुं जतनो जे चिनि तिप्रासानि बिसिङाव ताबुक एकटा निउज पेपार अफ नखरका बरकबो सामु खालाय दङ बे ससियेल मिडिया ते चेनेल रकबो जों जत नुयाफानो जोंनो फुनुगै रियो आबन बागै जे फुनुगै नायरकनो खाकसांना ते हामबायाफार बिसिकांनि सालबो अमहायनो जों जे नुगै दं yang दं मारनो जोंनो फुनुगैदि जों अबश्य आबनि एक्शन नायनो बागै रेडि दङ गे तिनि शुधु अ लैंग्वेज सिमिया चिनि हुकुमु मुकुमु जुदि कमानानै दिगे थांगै दङ हंकाय जों कुनु दिनो अब याकारनानि कगिया ए जों बिसिकांगो चिनि दफाना मुथांख्लांनानै बागै जे खायना नांमानि सामरो जों अबश्य खायनाय नंनि चुबासु तंखा हंकाय जों अबश्य अ सामरो खायमानानै हिनि आं सात सात पयत खायो ताबुक त्रिपुरा राज्य सिमिया भारत सिमिया जों साइमानो चिनि अहायं अ पृथ्वीव कायसा बेलायखेनो बेमार किरमाइसिंसा बेमार कर'ना भाइरास नि फायै बेलायखेनो जतनो किरि लाइजाक तै बाक्सा बाक्सा जागाव गोबां बरक थैबो दङ बाक्सा कर'ना भाइरास नि बागै टेस्टिं खालायनायनि बागै बो राजिंया कारण आरो गोबां माने दङ हस्पिटाल लग थांगै गोबांमा सेब साब्रक मानिया बिथिरक मासायहिनि जों साइमानो पिया आनि जे कन्स्टिट्युएन्सिव आं तिनि जे कन्स्टिट्युएन्सिनि आं खरकसा एमएलए तिनि आनि कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्डाराव कायसा आइसोलेशन सेन्टार दङ हेजामारा के आजागाव जों जे कर'ना पेशेन्ट्स रंनो तनियो नरक खुस खबर नाहरै नायमानो जे आनि आमसाइनि जे कर'नानि आइसोलेशन सेन्टार जे कर'ना रोगि रंनि सेन्टार तंमानि जागा आं बाहाय जे तंगै तंनाय रंनि थानि नरक खबर नाहरै मानो तिनि चाना नोंनानि बरनि जे फेसिलिटीज जे बिथिपुरा आइरिना नांमानि आबो जत बेबागनो रिउइ दङ कुनु असुबिदा करै दिनो फातिक थाम माइजारिउइ दङ ते टिफिन खायरि दङ आबो आं सामाबाय सिमिया नांखांखाय नरक आजागा गोबांमा जागातैनो नरक कक दुगबाय हेगो मबाइल तै फुन खायै जे आरो तंनाय रकनो संगै नायमानो बाहाय हेजामारानि जे आइसोलेशन एकेबे कर'ना भाइरास पजिटिभ रकनि न तनिमानि जे हस्पिटाल अर बाहाय अमन संगै नायमानो के ताबु कखे अमनो जतनो हजाक मा तंनाय
कर'ना भाइरास त्रिपुरायाव बेलायखेनो दाबो सल'लायंलाय दङ गामि आनसोयाव गोबां मानो लुमलायो इभेन थैलायमाबो जों नुजागै दङ थैयै दङ हाइफानो जों आबनो कर'ना भाइरास सिनिया तामनि इनखाय सिन त्रिपुरायाव जों कर'ना भाइरास फायाखौना अब जतन सिजन चेंज मानि बागै लुमो अंत हेके वानसुलाय दङ फियाबा आं निजे दिनै कर'ना पजिटिभ इंगै आं साइमानो जे कर'ना पजिटिभ इंगा बाहायो कुनु बाहायमान्या बोसाक साकुरुबो इंके लांमाना होनाय किसा किसा प्रब्लेम उंगो आबनि बागै जे बयस गोनां रक इंके बबाय मुकाबेला खायनानि बागै बंनि थानि फानग्रि मानि बागै borok langma sonani nango tini chini amsayobo kwbangma borokno langma sowui tongo hospital tlangya karon hospital tlang kiri jakmani bagai kintu tini boyos ko je borok 60 bochorni slai bangjak borok kosto tongo karon borokni sago jodi corona virus habkankai tei rugi agini simino operation khlaijak tei sugar rugi rok kai tebo borokno attack khalai daktino bongni langma no sori mano corona virus abun bagise जों बेलायखेनो वाना थाय हजाक तंथाय जों परिस्कार मा तंनाय ते निजिनो नक बिसिं तनि मान खांखायनो सावो बेलायखेनो कारण चिनि लगी लगी चिनि जे बोमा बुफा चिनि नाना थागुरक बो तंबायो बा borokni sago jodi habka hangkai जों तो निजि habka hangkai borok bongni langmano borok yakri ma thangjao chini amche miya horobo khoroksa thikya hingkai abun salai sikang chini party IPP AGS jinda mongol bin bago thijak chini amche ni no te khoroksa tako okra chini surokni bin thagu bindai bobo thijak ge ya amti haike kami kami jotono rumui tongo haipana je juan rok ge je jotono जों नुगो जतनो मोटामुटी सुस्थ थाङो किन्तु जे बयस्क रखै जारा रुगि गोनां रखै अबबाय काटियो मानया आबन बागैसे जों हजाक तंनानै नांबाय हाथि रगो जों कम थाय तंखायनो बिसेस खालायखै जे बयस्क रक ते मास्क थुबुय तंनानै साफ सुथरा तंनानै आमन इखो पाइथागो हाय मुइतो मा खालायो जिनि जे सोशल स्टाडिज बय क्लास 3 नि CBSE नि जे प्राइवेट स्कुल नि बय अबयो जे सैजाक तंमानि त्रिपुरानि लैंग्वेज बांला बाय चाकमाहिनी सैजाक तंमानि आमो बातिल बातंनाय आबो आं नर्नो एसुरेन्स रियो गाय आबोनि लगलगि जों आं अमबो सानान मोनसुंगो जे चिनि अजागा जे त्रिपुरानि लैंग्वेज बांलाते चाकमा हिन्दी सैजाक आंरो चाकमा चिनि बायाब्रक गोबांमानो दङ आं बरकनोबो कयनानै मोनसुङो माने अर कक बरकनो सुइदि हिमाथ' जेहेतु कक बरक सरकारि भाषा बाबन बागैसो जों मा सावो जों चाकमानोबो थिनांगौ सरकारि भाषा स्नामनानै बागै जों सायतुकनाय बंनि साल किसासक sekang CBSE board ni class 3 ni social studies boyo kaisa obahake no bangma social media haike ba Facebook roga awai mani kopto mono tui eknong simnani MLA Bishaketu Debarma sakma ke Tripura second language ni aro sijak nukmano abono tui khorang tisaka MLA Bishaketu Debarma abono bisingo khajani takoktai boksong Facebook WhatsApp abahairok naine rokhe kebo nugui phana tongkhana kintu kaisa bo khorang tisanai khurui o kokno o party mongno tui apni bisingo eknung simnani MLA Bishaketu Debarma obono khorang tisamabai abahai keno kwbangma jagao abahai party mongrokno kok borok kokno hanang pinang khaimani no tui khorang tisaka MLA Bishaketu Debarma aboni bisingo bini saitok mungbai tini abahai keno abahai seinai rokno abahai publisher rokno ban mark khlainai haike ba seinai rokno sasti marinai hinui khorang tisamani
tini aboni bo kaisa social media phai kok rimani tongo o kok ka hai obo hai patimung no tui chung khorang tisana nangnai obo hai tumung no khlaijagui tongkhe chung jotto no thansake khorang mati sanai hene tai ajara obo kokri kha obono chung jeskapano ang sakbai thangno abono nai aboni bichar nainai nei jok bo kok rimani aboni bisingono tini koktumago kasai phaikya haikeno amo haikeno je publisher haikeba CBSE ni je class 3 ni social studies boyo je sakma kok borokno kai sakma je kasai phaimani abono no tui tini correction khlaijaka MLA bishake to ni bini khorang tisamane bini saito mumbai tini abo haikeno abono correction khlaijaka hanai sung koktumago saimankha khajani takoktai bukhogrok tini MLA hneya kwbangma obo haike samung tangnai social activist robo khorang tisanani tongmani tamni hinke abo haike chini borok chini dopharok chini kokno hanang pinang khai tongmani se jai se khlaile yagaja abo haike no khorang se tisalaya gaja wansukmung boro dofani samung tangnai dofano mo thangnai hinnai ro biang kemakha tini MLA bishake to simide dofano mo thangnai haikeba kok borok kokno hanang binang khlaijagui tongmani MLA rok simide tisanai khorang eba kheba bishake to MLA bo simide khorang tisanai tipra sorok ni bagui haikeba tipra sor dofani bagui kok borok kok hanang binang khlaijagui tongmani nokti belaike wansukthai tongo dofani jati dofani samung tangnai hunjaknai rok nung nini kokno se nung hanang pinang khlaijakma se nung khorang tisoi manjakho bofru khorang tisanai nini dofani kokno yangle salayo dofa mothangjakna nangnai dofa yogna nangnai dofani kok salayo kwbangma samung tanglayo haifano dofale aro siklaijak wansukthai jora chini sokpaikha abo haikeno chikon kwbangma khursatai klaio abo haike chini dofaro chikon amo hai samung rogono chini borokno turuk khe khaisuak sama haike hanang pinang khaijagui tola suklukjagui tongmani tini MLA ingui khorang tisaka aboni kokya nung ang jotto chini dofani taku bukhurok khorang tisathai